Kawadhi report moro mabende lit ne anyuola moro e kar dak ma Raila Village Lang'ata mano kar dak manitiere Nairobi ka koro winjo lit mokalo tok iro malungo wang' mane oker gi obila thung'o nyathi ma ja dweche 4 ma owito ngimane. To kaka jafamo marwa Eriko Wenga lero magi otimore nyoro kinde ng'anyo seche mane obila rakore gi jopiny mabende ne oweyo ji mamoko koyudo hinyruok mokalo. Obila mane obiro gayo jong'anyo e alwora ni samoro pod ok ong'eyo gima iro mar luongo kata Teargas ichichgo ne otimo ne anyuola ni. Kuwa na moyo. Mungu atakuonekania kwa maisha yako. Josque Munto ne en mane ode kaka pile gi nyathine Precious Mong'ina seche mane obila rakore gi jopiny e apaya oko. Ilikuwa kitu saa 11. Sema ukweli niko na huzuni, niko na uchungu kupoteza mtoto wangu. Mtoto wangu ameaga kuwa mgonjwa. Na mimi si kwa maandamano, nilikuwa kwangu hapa kwa nyumba. Sasa vile tumempeleka mochari, ndio nimepigia baba yake ndio wapange au wachapanga chochote. Lakini sasa tunaumia kama mama. Mimi nimesikitika sana kwa moyo wangu nikishuhudia mama kibeba mimba miezi 9 kitasikia mtoto wake. It's very painful. Notemo kedo kod iro ka oparo ne otieko teko mare ahinya to kuom nyathine. Ndio Teargas ikarushwa, feri rushwa tukatorokea hapa kwa nyumba. Kutorokea hapa kwa nyumba kufunga mlango, nyingine ikarushwa ikaanguka juu ya mapati ikaanguka hapo. Sasa ndio watoto walianza kulia. Nilichukua maji, nikaweka kitambaa, nikaanza kuangusha mtoto uso. Nikaona mtoto amekuwa poa, lakini bado alikuwa analia. Analia, mimi nampangusa uso, analia nampangusa uso. Chuni mdogo singeweza kumpea maji. Sasa ndio tumelala, mtoto amefika usiku. Anatoa bofu kwa mabua. Kutoa bofu kwa mabua. Ndio nikaona mtoto bado anasikia vibaya. Sasa nilikuwa nataka nimpeleke hosi, sikumsaidia. Ndio mtoto ameaga hivyo. Hii jangwa limekuja saizi, liko hapa leo kwa Joyce kama jirani yangu. Kesho litaenda kwa mtu mwingine. How long will we be staying like this? Tunaomba tu serikali wakae chini. Sisi ni wakazi, tulipiga kura. Hiyo ni right yetu, lazima tupige kura. Lakini sasa wakae chini watueleze. Tendenanga malwora ni to kwayo manani jo Kenya kinde duto onego nyamona kwe kinde ng'anyo. Ng'anyo manyoro nitie jok mohinyore, lakini sama wawuoye sani ni kor kwa manyo jok manohinyore to mama achiel ni Kenyatta Hospital ma Teargas nyicho turo tiende ma sani ok onyal wuotho, ne wating'e mowatere Kenyatta pok otimne kata operation. Ma sani familia ne nitie nyithindo 2 manie ot maonge kaka ginyalo ma kamano rowere makinde duto yudre dhao gi obila to nigi kwayo kama. Hii mtafute Raila muongee. Hii kesi palimefika tuwe tafuta Raila muongee maneno ishe, because mtu atuambia kila saa sisi tunaumia Teargas, watoto wetu waweze enda shule, vitu zifanyiki kwa sababu ya nyinyi msijui mnapandisha vitu zimepanda na mtu hawezi ongea. Nchi ni nchi yenye kuna demokrasi, lazima watu wazungumze. Hii demonstration article 37 imekubali ya maandamano. Mnipata. Sasa kama sisi hapa ni Mgumoini ward sawa. Na hapa ni Raila Village sawa. Sisi maandamano yetu ni amani siku zote. Of which katiba imekubali. Hakuna kitu Raila anafanya ni against the law. Si wa Kenya ndio tunaheshimu constitution. Sawa. Obila manobiro rito ngima ka achiel kod mwandu mag jopiny manogo kambi apaya ni ma Southern Bypass. Ne kong'eyo ni iro mar lungo wang' mar Teargas mane giwito kon emane nyaka ngima nyathi matin ma jadweche 4 Precious Mong'ina magie sani koro okan. Kata kamano kwayo kuom jopiny ahinya jodak ma alwora ni mabende yuto margi ni piny wacho ni ber monde jotelo ariyo ma krosa ne yware moting'o ogai mar Azimio Raila Odinga ka achiel kod jatend piny William Ruto oket twak mar tieko ywaruok ka giwacho ni gin mangimagi gie sani kethore. Eriko Wenga, Ramogi TV, Lang'ata, Nairobi County.